Kini kedai kedu darshan Meghalaya bani pedang sobhai pi barok syakatub KHUBOR mentah ke step. Syua begini paj ki KHUBOR ki babnya ini pet syua ki mat ki bakongsan. Kentu ubak senyau bahalang ya ke VPP banyakran batu CM Konrad ke Sangma kerpat ban perkhat biang ya ke cingcemu lektur syak kaseng syak sekretariat. En pelong jingakren ke Meghalaya Assam bancak lakam ya ke jingslei Hajorabat. Menjur ke Supreme Court ban penbun ni kinong besar na lai pula syak lai punyau sa teng bun ki mukat duma. Pediang ke India ya ke lama Commonwealth Games en sedang ke jing penkrek Ahmedabad hau arjar lai pau. Mentah nginya pashwa shiki KHUBOR na kaleng kejela. Usambut Menteri Rangba kejela ubak senyau bahalang dhar ula kentu ya ke Voice of the People's Party ban IT ya ke dor khas sya Menteri Rangba kejela u Konrad ke Sangma hak jaka bantur pajba sya Meghalaya Secretariat hakan riu tarik unailar. Buat dhar ula ong baka sorkar kalong ka bakloi banyak kren bat ka khot ya ka kunhun ka badon saw haduk sanwat kinong yalam ka VPP banyak kren bat Menteri Rangba halor kimat bat gijing sngau khia jongka. Kini gijing kren jung u kawan hadin ba u President ka VPP uba Aden Mela Masayomoy ula kentu ya ka sorkar bakan amsyam sting ya ka jing khi bala penbet bat ula kerpat ru ya Menteri Rangba ba undan haslong hakatai kesengi ban pelong ya kejingat patba. Actually, no need for them too much. They can come and submit a memorandum nicely to the Chief Minister. We can have a dialogue and discuss. That usually how we run the governments. Obviously, if there is any public issues, any urgent issues from any political party has a right to meet the Chief Minister in a proper way or the government. So they are most welcome if they come and place their agenda, place the issue. We will discuss on that. No issue on that. I have seen a few agendas, but they will be explained to what is the meaning. I saw the agenda is few of them. It's mostly government has been already under discussion under process. So the agenda is more this normal agenda only. So let's see when they come. Maybe they want to meet CM or something. So CM will address it nicely, I think. But they are most welcome if they come in the form of 3, 4, 5 leaders. Usually what we have, you used to, if any protester, if anybody come, we always welcome them for talks. And surely that day when they come, so let's handle it. So we are open to everybody, any political party, no issue on that, because we are here to serve the people. We are here to serve the state nicely. Usambut Menteri Rangba kejela ubak senyau bahalang dhar ulaong ba Menteri Rangba ka Meghalaya bat Assam kin saya kendu banyak kren halor ke jing na ke jing shlei Hajorabat haba jubab halor ke jing kren Menteri Rangba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ka baula keno bagi jing tei ki badan ha Meghalaya kidai kidau ba baja ka jing shlei Guwahati ubak dhar ulaong ba baro artli ki sarkar kidai banyak trailang bat bakin bla ban penbet ki jing hajaka banyak keno mar keliang ula benrap baka jinga kren kalong banlap yikidaw jong kani ke jing khnang banla banle ikijing don kam bante la kam na kajing shlei hakatay kathan. Yeah, this one though, especially this time is very, very unfortunate, especially in the state of Assam. The floods really affected the people, and my condolences to those who lost their life also. So I told Chief Minister, it's him here, so he will meet the CM of Assam. We will discuss and we will solve it collectively. Because we are not here to blame each other. We are here to work for the people. Frankly speaking, if there is any problem on the road or the highway, we as a government body, if there is a place to solve collectively, we will solve collectively. No issue on that. So recently, our meeting together, we will discuss in a good atmosphere and we will try to see which is the best way to solve this issue. No issue for that. We are ready for that. Kinong Shong Shnong Kamaurok Porsoksan
bat kisnong bamarjan ke West Khasi Hills kila pelong ya kejingat pajba ban penremjur ya kejing syak penyap orang ba belah nri posnem karta uba Elbin Kharbani. Kini kejingat pajba kebelas dang nalat nong sopian bat penkut hamadan maurok por soksat. Kila i kejingwan jong kinong ishim benta na prateli kisnong kinong ya lam shnong kisenglong keme bat seng samla. Kinong ki kila dawa badai ban penstom teng yu badon keti hakani kakam ukol ding star thong ni arpo arsenam karta ubala sya akem hakabaya dai bat kani kakam. Kinong ya lam shnong kila kentu ban shem kloy di kisen jam kat kum kaal ban pentingna ban penyo jing besar hok sya ulanot bat kayeng kasem jong u. Yemla ban pediang haduk kini kiski ki bamenta ban ngi kermen ba ublay unyarap ya kecing em kajongi ni kermen ru ba ublay unyarap ru ya uni uba kodin star thongi wala ula dan hajil herengi kwa ya u ru bon kano na katoka jinglong mrau na katoka jinglong thang snam ka jongu ai bon kala bamut ha ka jaka ka ba usyong ba kaan kelabuk ya u. Mari jia di jingjia. Lagi jongi ka sengru. Ngile trailang. Ngile phone ngile kren SP jongi jaga West Kasil district. Bagi yu i shisha. Ya jing trai kam wut nagaliang ka jong isa khakumar. Bagi lawa. Ban yo no yau ni urus hang snam. Kabayarap ban penter ha susu. Banam penterha ya gamen sim khamtam ye ginong song snong jong gadang than ge jongi ni sekale rai ban on bau jisu sem ladon ha ge donut ke jongi bon ki jing snow ki wan namar bangilalong kristan henrei jisu ubolong nong pedim sem ladon hangi kum ki kristan. Kaleniam be dingklam jong kasin raj mutlong kalakut no da kangu kadem bat kejingar khi da kariti duster. Menteri Ketenat Arts and Culture uba San Bor Shulai uladon lang hakati kasni kum ukong san kadba u MLA Karaliang uba Kamingon Amban ulalong kum usembut kongsan. Kidon hadu arpo arteli kirat na kibun teli kirat kiblai shimenta hakani kejing leniam kabala penkut di kejing syat tanrai ba kejing rakhi lekmen. Habakren hakani kasni uba San Bor Shulai wala banjur ya kejing don kam ban penek pensa ya kejinget tenrai keriti doster hakani kejing leniam kesin raj kala IT ya kador khas ban pan jing arab na kasorkar ban sna pendep no ya ka community hall bat kiwai pat kejing tai badon kam kasin gasi senrat kamu tu yung kala ong sarong lakajong wo panay pi ngau ma koming yang maya ni nagui kaliang le kiwa tip ki kum tip de yo tip ye pi wanga ka pe ki kon le to na chapuk to ma koming wa ka pe ki kon yo nga lai school lang ni hayo yang pendrong wa i kublai lang ye pi wa nagui man be man pa ki Kuro, Thai serang, kena kian kena kedua orang dia menang usaki yang kuat. Jangan kepada kelam kau nang he. Tekorang sah agak jingim goyong ni, agak jingim goyong i goman ngasni, kamu ketin pareng ongko let us pray for each other. Happy. Bending kelam araja haram. Kasorkar Jela MEGHALAYA kala itu ya kajaka thmai hajan kajaka penyang kali hayeudo khnang ban penkenria ikinong di madan kibamenta kibasyong di jingde hasilenter ka GS Road bat mot pran. Habai kren bat kilat pathai KHUBOR usembut Menteri Rangba ka Jela uba snyo bahalang dhar ulaong bakajing penkenria yaki kanlong haki kala bapher hadin kejing kren bat baro kibiadon bentalang walaya thu ru bakajing penkenria ikinong syong di madan nalai mukra lakmi iliti ban pendep haswa ka khatnyau terik ubenai nailar dakaba an penkenria iki syakajaka penyang kali hadan keti bat Brightwell Bangalo.
it will be very soon, and we have served them a notice. They should be shifted by 17th of this month from the court order also. So my officer is on the job with them. We are discussed with them nicely. We negotiated, we dialogue with them, and I think everything should be okay. It seems all the things is moving in the right directions. So we have seen. But for the light hawkers, we have identified 2 places. One is Dhanagati parkings, and the other one is Bridal Bangalow places. And actually, it's a good place for them. And yes, if there is any lapses here and there, not up to the mark as they expected, we are trying to work nicely to make them happy. Now, in jail road, we have done it. We have placed them in the polo and in front of SBI. And next, we will discuss the GSO and more fun issues. We'll do it in phase-wise manner. And even for the GSO, more fun, we have identified somehow in the near Yaudu parking lots. So just Place is full, don't worry. For those areas which is not proper, we will correct it. We will improve it properly. Kajaintia Coal Owners, Miners, Supply and Workers Association JCOMSWA kelapan benar bakan sayaj khamat ban pelong ye kajingyat patba bajai-jai hakasau tarik unailar wala KHUBOR district ke East Jaintia Hills kilakentat ban ai jingbet yeki nakabentakan ni habaya kren kilat patai KHUBOR u Information Secretary JCOMSWA uba overcome dekhar ulaong baka association kelapan jingbet haka at khandai tarik unaitung Hendrai la pentip shiki baka office u deputy commissioner bat u superintendent of police kilakentat ban ai jingbet ula kerpat ikinong ti doyong kinong kit nong ba kitrak association kiseng bhalang kinong yalam shnong bat kipat ba bakinyawan lang banyalum lang haka office u deputy commissioner hakliariat bandawa ban syabyang ban ti doyong haka district ka peaceful rally ka ngikirpat jur ya phi baro kipat ba ki ba imja nau doyong ba phin siobha ban yawan ban yasnok tilang bat ngi ha ka ni rally ka banlong la chai hangte ha office jong honorable DC East Jaintia Hills kapor chipe baje akirpat juru ya baro nadu ginong thepdai ginong jet slate ginong rep ginong balasngi kumjuru ya ginong syong dukan bapin siobha ban yakhang ya kijing tre jong phi bat yawan sya kane ka peaceful rally ka bangin pelong gikirparu ya baro ki NGOs bat hilong kmi kilong pa ikhon samla kenthe bat senrang ban yawan ban isnok tilang bat kumjuru ya baro ki ba edri bat jaj benriu bapin yawan gikirparu ya baro ki driver and trucks association bat ya baro ki association jong ki dewyong bapin seobha ban yawan ban yasnok tilang bat ngi namar kani kadei kalawai jong ki khon ki khti jong phi bat kadero ka plengja jong iwei pa iwei itleu ying ki badon hapo ka jala MEGHALAYA Dakis pangut kinong syong shnong ka Jakrem ha Southwest Khasi Hills kila shimbentalang ha kajingat patba bajai-jai ban penrem halor ka jingsuba sya penyap ya kakong George Carlingdo nyopun rius nem karta kabelalap ya ka medyap jongka ha ka arpau tarik unaitung hadin khan rius ngi bakalaja arngai da kajingalam ka dor bar shnong kajingat patba kalong bandawa ban kem mardor ya ki badon keti ban ai kajing bishar bahok ya kalanot kinong shimbenta kilara da ki plakat bat kila perta penrem halor kani kajing sya penyap kat ba kinong yalam shnong kila kerpat ban bu shkhamat ikajinga tililang bat kajing suk hakajuk kupor u superintendent of police ba B Jarwa ulaong bakajing toket halor kani kadang ya shkhamat hendrai 4 syam lalap sebut AA halor kani kajing ja hadu mentah Henry kun kajing pet kajing lap kajing ing kipat ba jo kajing ka thau ngalap ba kadon kajing lap usmun ka ba kila ban peniap dari kongjot kalendo dia hakene kapor kun kesinung ibra kolong nuwan ban sakia kene kajing dena seniang ne kajing sesene na katanta dari kongjot kalendo ibala klap ibala jana do ka satari bat ngalap ya kamatiap kajui hadu ka atro-tarik bat lada dan menari mama masupa lene balap sai kina kijing nangkam haga bagi bagi kita kes desa bha bertentip kantama hangi kiram ba jo kisnong dia kai ka ba
na kalian yang kesana ketahu menilai kepada kami rangkap bagi bor yang ai yang telulang yang kena ikan kan semua kam hapon yang kesana ketahu tentang yang kaya pengen hari bulu ikan haka bede berkiwe-kiwe ikan ya kaba yang hati kau kam tamah ya kijing seneu kam tamah bor yang kesana ketahu jumi Mentangin ya pai si KHUBOR nakatan siya tayo lami ngi. Hakasnira ke National Organ Donation Day ketanat ke kot kekyak kejala Tripura kelapan pau ke jingyat syaprang jong kejala hakajingbo dekot met thamai hapok kamet ubriu ni ke organ transplant hapok kejingalam Menteri Rangba kejala Profesor Dr. Manik Saha. Hakini ki Arsnem Baladep kejala kalala banle khandai chli ki kidney transplant bat kawai ke cornea transplant. Health Secretary ukiran gite ula kentu ya ki patba ban ai ke jingkershan ha jingno senyang ya ki khotmet da ka baong ba ka jingno senyang jong uwei kala ban penem hadu prangut ki mensim briu. Ula pentingna ru ya ka jing angnot ke sarkar penang penyar ya ka jing syukri da ka bala banle ki jingbo thamai ya ki khotmet. आज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के उपलक्ष्य में त्रिपुरा राज्य के स्वास्थ्य विभाग से ये दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य था कि जो ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हमारे सभी नागरिकों में प्रचार प्रसार किया जाए। त्रिपुरा राज्य में पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदय जो कि स्वयं एक डॉक्टर है, उनके मार्गदर्शन में ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम चल रहा है। आज तक हमने 9 किडनी ट्रांसप्लांट और 1 कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया है। आने वाले दिनों में हम यही ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट कार्यक्रम सभी अंगों के लिए, सभी लोगों के लिए हम लोग करना चाहते हैं। इसके लिए देश विदेश की जो सर्वमान्य संस्था है उनके साथ हमने समझौता किया है और हमारे गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल में इसके लिए जो भी लैब इक्विपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग जो चाहिए उसका आयोजन किया है। तो मैं इस उपलक्ष्य में सभी से अनुरोध करूंगा। Mentangin ya pai si KHUBOR nakalengkari. Ke Lok Sabha kala menjur ya ke Supreme Court Number of Judges Amendment Bill arjar arpun riu ke ban prelenti ban penbun ya ke jingdon kinong bishar ha ke Supreme Court na ka lai phulai syakalai punyau lajno ya Chief Justice of India. Habawan ra ya kini ke bill Menteri badai pej ya ke tenat Union Law and Justice Minister jong ke sarkar pedeng Arjun Ram Meghwal ulaong bakani ke sin jam kalong ban penklan ya ke bor traikam jong ke jing bishar ban pen state ya ke jing bishar ya ki mukot duma ban penduna ya ke jing bon ki mukot duma ki badang saateng ya kini ke jing pen kela lawan ra ha kapor bapalat kendai puar hajar tadi ki mukot duma ki dang saateng ha ke Supreme Court ke sarkar kalong baka jing pen bon ya ke jing don ki nong bishar kanya rap ban pen state ya ke jing a ya ke hok syaki patba. With your permission, I move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 be taken into consideration. सर आपकी अनुमति है तो कुछ मैं बोलना चाहता हूं। जी बिल्कुल बोल सकते हैं। सर आज इस महान सदन में आपकी अनुमति से न्यायपालिका से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया है। Mentangin ya pai si KHUBOR nakalengka persai. Ke United Nations kala penremjur halor ke jingsha penyap kiriu pajba ha Gaza bat khot nakabenta bat ai ke jingada ha kaliang ke jing ai jing sumar hadin ke jingsha ther namding ha Al Aqsa Martyrs Hospital kabala penjat ya ketai ke jaka bu ya kitiar ai jing sumar unong ai ketin ke UN of Aran hak
ulaong bakitiar badonkam ban aya ka jing sumar balasam da ka World Health Organization kila sya penjot no hakani ka jing sya hiartma. Ka UN kalapan pauru ka jing sngaukhia halor ka jing ai peteng ka jing sya siat nam ding ha Gaza ka balayo jing tep bada ki phongut ki riu pajba kila yap bakentup ru ki khlung ki khana. Killing dozens of people, including children and other civilians. On Saturday, one strike hit the area of Al-Aqsa Hospital, damaging an adjacent medical storage facility. The World Health Organization tells us that this caused the destruction of essential medical supplies, including some that they had delivered. Due to the proximity of the attack, the hospital building also sustained minor damage. The Ministry of Health reported that more than 150 fatalities, including dozens of civilians, were documented in July, the highest reported monthly death toll since the beginning of the year. Most strikes are being reported in western Gaza, with less than half of the strip, within less than half of the strip, where virtually all 2.1 million people are concentrated. OSHA stresses that under international humanitarian law, civilians and civilian infrastructure must be protected and should not be targeted. Healthcare facilities must never be attacked or militarized. Mentang inya pai si KHUBOR ya lekai. Kajing kainpor na kabenta ka Commonwealth Games arhajar laipo amandabat kalasdang. Hadin kajing penkut ya ka Commonwealth Games ha Glasgow. La IT ya ka lama jang ka Commonwealth Games sya ka India kum kadak kajing keliang no ya ka hok ban pelong jing lekai na Scotland sya India. Prince Edward ulapan benar baka Commonwealth Games kalakut bat ula khot sengobhai kinong lekai jung kiri ki bahap ka Commonwealth ban ya kenduk biang ha amandabat na kabenta ka thop paat pesaw ka Commonwealth Games ha usnam arhajar laipo. Ka India kalapan I pajba I kajing riu spa ka Kolshore jongka lingba kajing syembenta ka ba itanat ha kajing IT no ya kalama jong ka Commonwealth Games syaka. Kat ba kadang penkre ban pelong biang ya kani kajing lekai hadin bala pelong khadu ha usnam arhajar shpo ha New Delhi. Kalang Sning FC kalayo ya kajing job haka 125th Indian Oil Durand Cup da ka pelim ya ka Mumbai FC da San Lanot ha kajing lekai ha Group E kabla pelong ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong. Uzaid Ahmed ulasdang da kajing lekai ka itanat da ka bathep kol kham hashwa katba ukermen skem mukem di bormi chanlang ki o karsar bat u Samuel Pawa kilayo thep lang yiki kol jongki kham hadin da ka bayo ra sendon ya ka nam job ka pelong ya ka Lang Sning FC da kajing sedang da kajing job ha kani kajing lekai beningkong jongka ha ka Durand Cup ha khamat kinong kershan jongka. Di mentapat nginyepet ya kajing long jeman ke sun beneng ha keleng ke benta jong kajela. Hatura kajing shit jingkret ke sun beneng ke bakiu kalong laipo degree Celsius bat ke bahir kalong arpulai degree Celsius. Kajing sengam ka hau kalong kandai pun riu na ka shispa bat kajing hap slap kalong lai 0.1 millimeters. Haba pai pat syakanong ba shilong kajing shit jingkret ke sun beneng ke bakiu kalong arpusau degree Celsius bat ke bahir kalong khat kandai degree Celsius bat kajing sengam ka hau kalong kandai pau na ka shispa bat kajing hap slap kalong R.1 millimeters. Kat ba hajuai pat kajing shit jingkret ke sun beneng ke bakiu kalong arpusau degree Celsius bat ke bahir kalong khat kandai degree Celsius kajing sengam ka hau kalong kandai pusan na ka shispa kajing hap slap kalong R millimeters. Kajing batai lupa kajing long kasun beneng hatura shilong bat juai kalak bandan kajing hap slap ba melumala bat kajing tiet upar that haki babon kejaka. Syawan po si kabukut jong katup KHUBOR nginyepet biang sa sisi ni kimat kibakongsan. Kentu ubak senyau halang ya ke VPP banyak keren pada CM Konrad K. Sangma kerpat ban perkat biang ya ke jingmu lektur keseng sya sekretariat.
pelong jia kren kam MEGHALAYA Assam bantek lakam ni kejing shlei Hajorabat. Menjur ke Supreme Court ban penbun ni kinong bishar nalai pelai sekalai kunyau saat teng bon ki mukat duma. Bat yang ke India ya kelama Commonwealth Games in sedang kejimpen kre amat debat ha uarajar lai kau. Di parlok katu ngilapoi sekabukut jong katup KHUBOR jengi mentaka step haduk bangin dia syembiang bat pi la shibet janmit keblai pi baro.